Marda ka hatrik khyrwit Dybala bat Malen ye ka Roma. Bat thaw history Dybala hadin kani ka hatrik chungu. Ka jingelekai haka Serie A hapdeng ka AS Roma bat ka Fiorentina. Ka AS Roma kalau Korea ka 6 job da ka papelim hadu sal not goal. Ya kini ki sautu digi goal jong ka AS Roma la thep o Daniel Malen madu pisili. U Malen la khubor da ka hatrik hak bau la thep hak menit ka ba at nyau san pu ar bat rupau. Ka bau pisili la thep hak menit ka ba pra pun ru. Bat ka ba kham kerpang hang ne ka long ba barok la digi goal jong Malen la assist da Paulo Dybala. Dybala lopun Isya ya kejingla ban pas bat pan thaw ikilat hak bau la ban assist lai teli hak wei kejing lekai. Kane ke dikesin ke ban nongkong neduk artrik jemang arjar arwei. Hak bau Emmanuel Wignato ulio ban assist lai teli ya Rodrigo Palacio hak kejing lekai jong ka bologana Persha ya ka Fiorentina. Te kumta lengba kini ke lai teli ki assist ba Paulo Dybala ulio hak kini kejing lekai. Dybala ulayurung bat thaw hak history jong ka Serie A nda ka ba penyo lai teli ki assist tang hak wei kejing lekai.